2654. 13 километрден бері отады. Что-то там пустой кеткенден көрі алып қой өрейін. Раилтавқа. Ассаламу алейкум, достар, қандай сар? Денсаулық жеріңер жақсы. Бүгін суббота болып қалды уже. Түнгі саат 12-ден 11 минут өтті. 3 февраль болып отады ұқсайды. Что-то мен күнден де адашып кеттім. Почти қанша уже 4-5 күн болып барды. Жұмысқа шыға елекпен. Қатты ауырып. Бүгін құдайға шүкір есіме келіп жақсы болып, қазір уже жұмысқа шығып отам. Сіздерге дағы бір смена тартып көрсетіп бермекшімін. Қазір мына түнгі саат 12-ден 12 минут өтті. Доход пока 0 заказов. Бүгін бір полноценный смена тартам, құдайым бұйырса. 12-15 сааттық. Ертең түшке чейін, даже түштен кейін кешен іштейбіз. Так что видеоны аяғына чейін көріңіздер. Жақсы лайк басыңыздар, сұрауларыңыздар болса комментарий жазыңыздар. Кеттік ана. Бірінші заказ алдым, достар. Линия шыққаннан 3 минутадан кейін 12-ден 15 минут өтті. Долгая поездка. 3 адресменен Одинцово жаққа қалдым. Время пути где-то бір жарым сағаттық поездка екен. Жарым сағаттық 40 минут алды. Көресіз қанша шығады, қанша болады. Так, бірінші заказ келдік. Остановка, 2 остановкасымен, үшіншісі 3550 рубль. 35 минутада келдік. Жана бір заказ қылған бойынша эле уже саат 1-ден 46 минут өтті. Автомойка келдім. Бүгін жана смена чыгып атканда машина жудырган эмес элем. Жудурбай эле иштей берейин деп кыжалат болуп барып иштей албай койдум. Машина biraz кирирээк болчу. Сыртын бизра жудуруп коюн дедим. Павелецкаяда автомойка, робомойка. минут 2654. Следующий заказ пар по цепочке. Арбаттан Одинцового. Бүгін что-то жұмыс слабый. Пятница окшойт, как будто бір понедельник, вторник күндейлі олытат. 18 минутада 1915 рубль. Клиент жалғыз эле, бир эле пассажирди алып келдим. Машина көрүп таң калып, бул эмне жалгыз. Башка эле машина чакырбайт, биле мындан көрө бир Майбах, же болбосо бир S-класс. Дотсон көрсө арзан көргөзгөн окшойт, бугач арзан алып келдим. Центрдан Одинцового 1915 рубля арзан эле. Так, платной подачи 741 рубль менен набережная трасса Шевченко, Рябиновая улица. 13 километрден бери отат. Что там пустой кеткенден көрө алып кой берейин. Могул жакты могулардын экөөнүн туруп алганын карабайсыздар, антип батам бияка. Минута, почти 22 минута. 3225. Бирок бул азыр өзгөрөт. Вы еще не доехали, деп. Все равно завершаем. 2797 рубль. Бар точканы, короче, остановкасына конечный адрес кылдык. Конечный адресин остановка кылдыктар булар. Ну, туура эмес коюлушуптур. Что ушундай. 9 минута 2400 рубль. 5-ші заказ почти 10 000 рубль.
минута 5496. 17 минута 2350. Клиенттер 3000 рубль берди. Рахмат дейт. Биз деле рахмат дейбиз, эмне дейбиз. Ошол саат 6-дан 45 минут өтүп атат. Кассабыз 15280 рубль болуп калды. Так. Почти жети ойнап калыптыр. Реутапка келдик. 5351 рубль 54 минута. Аэропорттон Реутапка. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Силер менен учурашып, жумушту баштагандан бери арадан 12 саат өтүптүр. Жана Реутапта заказ таштагандан кийин үйгө чейин жеттим почти. Заказ берген жок. Толук кандуу бир 10 саат иштедим десем болот. 9 заказ болду. 21700 рубль. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Мындан да негизи жакшы болчу. Өзүңүздөр көргөндөй эле 1 саатта бирден заказ берип атты. Азыр сезон жок. Мёртвый сезон деп коет эмеспизби? Ошондой болуп атат, көрүп атсаңар керек. Буханы күнгө карабай эле заказ аз, коэффициенттер жок. Но бирок кудайга шүгүр. 9 заказ менен 21700 рубль 10 саатта. Ушу менен жумушту бүгүн жыйынтыктайм. Эгер видео жаккан болсо лайк басып кетиңиздер. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталыңыздар. Суроолоруңар болсо комментарийге жазыңыздар, жооп берем. Кийинки видеодо жолугушканга чейин аман туруңуздар.